Tia buya kaino ni platform Mutori uto tura hone ngango Play night show Tita tura tiho Mame show Ato tura Play night show Zote zebe numbers zote ndiko tenda like nendito tenda nazo like 150%. But unemwe point inenda sikufilo ngari watu banja baijelinta. Still ndi nenda kwamba. Mapungwaya ori kama nejai risk kwamba recording label. So uyangane recording label ndiye nene ikotiyo data mean. None zote ziri koto biza mtu ene wasaina watu. I think rita D wasaina watu. So I think rita wana rita D tiene ka issue adari talishi zenga kusaina and all that. But uyangane. Yeah, uyangane ndisi kufunungari artist za venda ngauri nendono tusanji. Kana ndono banana bulezani na artist inji. Ndisi kufilo ngari wabono ngari nendi nenda koto visa 10,000 ori album iwe one. Ndi nenda koto visa 5,000 ori riveri apari gario rite minami ngono mfesa ndi zvene nendi fori ndikotangana nazo kana watu vanji vazvibona ngeIndia. And then that's one of the matumunuri artist isaina manager not manager asaina artist. So ne why ndikoto visa chedi yanga uri iniko saina ne ngono mfesa. So as you make sense, so artist uyangane Wukid ndiye nene ikotiyo saina mutu ene yazoroke ku hono ni ini mushu wanudi hoina na mubudza straight uri okay ini ko don't distribute la CD ngo don't todera zigigi ngo doita hezi na hezi ngomfesa. Then that's why maybe ko do barabana section ya PR TN ardona mutu rwaneni any other authorities zanga PR because it's important because vendai ndinyo noneto PR venda no make waita PR aplagiwa kadzi TV na dzimi kadzi TV ngamanda unotona ngavo naona remso shimisa makazi neno no shimisa mizo shimisa no mono yakadzi touch HD ila chipinga ago shimisa PR naye. So like unazwa so zveneni una watu vene vatoshuma uri Wukid inorai vanise ka newspaper ni beka soweteni not vene vatoshuma uri vanise ka kadzi community radio stations zviko bvoko rinobhadhera kugaya so zote ndichaenda mari arali ini nikodhaka neWukid nari komzara ari shume mari tena peni nanetena peni ini arali nikopfurinia December disani budget yanu nendidokononi director ngaunenda vonori nidivisa zvone because obviously nendisondivana information njengori ndotoshuma researcher zvaso ngomfesa but azvemburi nenditoona chedenda kuti beipa kaini ini neni inene munne aniko ditemba ngomfesa mara zero di mostly news of it case be different mamuna uba usi mizo kana uba usi tiani kana uba sinendo no koyanda ri emuna artizo so uko dai ni kumzero na danario emuna ndonyago respane mwana ndonyago ndini thuse vele na vena ndini thuse nena mnendo atiko expect ori ni bema mbere mamuna ngomwana ndiko expect ori arokuphi ndiko drop album ndo fara 5k expect at least kumzero 9 ni purchase something ngomwana because at the end of the day netingo danda kumzero arispane kumzero dana Wukid arispane then ndiko pesa okay if ndiko fanda na shortage go to guy ngandini ndikumzero mara okay cool ndiko toamba lo pesa ra kuno le firo risate rodzeresa khala uyangane okay cool uyangane ndiko nongari nazwe azitio shuma ngoralo ziko ri shuma ngori no agree akazvifio arali ne Wukid ndadakari kana ndayakatieni ndayakayo mtu kana adakane zvafana neyangana zvina mushumo nyodakani let's say rafadzari petuti ndisikofila ungari kari ambori ndiri 10 ne obviously atingodutwa ndikuri padzi 5,000 2,000 nendero doni tusori rimeko showroom mini music wangu yevatuni rizame ripushenga ndera dzoti dzena ngakona ngadzo ngomvesa so una deal yaya so na ine ndikodhanda reWukid nandikudoni tusa financially ngomvesa una management ngangoumapo ndusi kutusana fane ufane atena vanayo zvino yenare kume what ngomfesa yoto there ikodoni tusa nanga chelede ngomfesa but as vatu vatango doni tusa nga chelede mongo to dori okay cool ufana nendo rali
Wukid na TN ni azidiwa. So ndi affiliated na tubanji wadzi artist. So arali muthu artist ntswa adakane ndito vashonori ndido zama wambezana TN na msizwa je 3 months ringa soko zama riwane ku collabo something ombeza so zvikomuri ndingakona uri ndiwane muthu ndiptu senga zvozopedzi not zwinji zvozopedzi so zvikomuri uyangane zvibva ka delivery no agree ori komzero kudoni tusanga swi exactly so TN ambani really value lipongo yeah nazona ndicho nyamba zondozori Wukid yaba kwamba ndizone Wukid yaba kwamba zone ndizone na nne ndikumbula nga chipinga che 2017 ndichibvisa Blue Mini Cooper as a single ndaisubmit radio yave chikolira bad radio na out ya chiramba ndaisubmit radio dzadzi chikolira bad radio ndo approachiwa nga vhathu vopambanaho nyana mumwe wavo ndi Nipro ndo approachiwa nga Nipro ava kumbudza zori anganthusa ujia music wanga ndawisa to like the online stores the streaming services but nandari ndichisedza ndambusa zori like besides that una zvifio zvimwe zvithu zvine zvidova zvichikokona uri like zvine adokona uzvidhisa tafurani ava chikombudza zori ndizvezvo nozama ita like radio placement kadzi station dzine nne already ndonoita radio placement nyimbo dzanga dziyalira. The only thing I saw that was going to be of benefit to nne auri nyimbo dzanga dzidova dzi online streaming platforms but dzichiko publishwa ngayo zvine zvawambura everything zvazidotuwa through ene but right now as an artist sazvo ukidambisa zvone like muthu uya dari hey okay ndendidoda ndikoda zvino arite 1 2 3 nezvo zvinde zvisu zvine mumwe na mumwe zvino wakona uri azvipublish ngona chiro chipinga kwava na zvisu zvine zviyava na exploitana ngangomu na mini not saying uri ndizvini pro ava chikuita kanne but like yeah instead arali oba nasuzwa ngandire ne zwa chinga bafenga ayo ndiyo rithango oba chinga daka ndambuza zwa ra emuna ndiya diba fethu ne ninga publisher na music wanu una decide dzinonga tune corner DistroKid not really disani music wanu ndiye ndinitele wone ezo zwithu ngori ndisu zwine azutotodori like the specific things zwine oyo muthu uyo to vha nazwo nne na nne ndisonde kuno general on the register online ndazwiita Yes, so far. I think I really value, but obviously my funga chemanji kelo funga like dimanji ngamani. And chene rekoli not to mention adzina. Ndandi chikuti dinirengera chikete mare hai. Mabanda rekwalata rekotenda mlande. Okay, cool. Yeah, okay, cool. I think that. Okay, cool. Wukid ritambe lupia lumwimbo where ridolwana online songowara sokono muzeri ritambe lupia reni forerwane online. Na edzo dzine album dzika dzi streaming service ndandori ansendele amochansendele ninga dzitambanga YouTube Music dapho ndi online streaming platform nayo ninga yanadziwana. Okay kungori ndandombulore nditamenga inoni ine atobafo noni Apple Music yaka PC ndambudi nayo ninga hai system yenda kweshimsa yombodi mbaizisa aingwe visa mara ino ngatoita la tab data tanita tab ya YouTube Music da tab ino ni dotenda niko riri tambe pio ndibe ndikudzidzanya uri apo nani tongari zotendera tambe lost ones. Okay. Yeah. Okay, cool. Sasa ziamba vane avatu iwana albumu vane avatu iwana vadeifana musi mara singo yangu achipedza hapo nani nieni renge nieni streame dzione dzinyimbo kedzi niko dziona hapo ndo kudzibisa ka screen uri nditambe Lost Ones hopefully idotamba naipfanga hapo na veiwe Hey, what am I? You got it. What number? Never Wukid do rock and roll. I go. You got number.
beba baba too tough beba bachisvika building your Wukid yari ndava naye ni iskotamba tenda vangu vakoipa. This for Ramabala, yeah, it feels right. And we love about to go to over, cut the cheetah nice. But the beef on Chiba, on Ibambuda every night. But then I got thought of Chiba on in this moment of time. But never see you, and though you got it, it don't feel right. Rotate the two, ring a sari. Is it heaven or hell? Read the bamba, not rebound. You take one day at a time, cause we don't even know what's coming there. Gone, not forgotten. Roto hangwa beti casket, just look over us every moment, cause we don't need the memory Renato and we holding them. Death, don't be proud, we never old enough. The pain that you're causing us is lasting forever now. Put your hands up in the air. Nitende pchiro buya pera. Niteyo dura no ziseta. Arngada chira usikera. Read the better. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the lost ones. The lost ones. This is for all the heroes. But now I tell colors we know. At least boy where I tell okay limbo. Landen reach it to what didn't see and not nyimbo ninga wina ote natoroverwa you lost out song over temba difuneni and love your lost ones tuona mapeti muya udzura uone da dzirolu dzebadzitamba arite inoti yangu eli lama genge ana kuchira aka fast lane lama genge ana dibura dochira na today lama genge ane avanga pasima na the grave ane anga puka anga chinchekanya yote game tapero zangandu ribe dere ngamraro barigade risijene kasna bato dani nazo na rine riche dera bartangan zenga mdaro once in a while but them loroni ngamadaro up in the air nitende pchiro buya pera niteyo dura no ziseta arngada chira usikera read the better. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the lost ones. The lost ones. This is for the nendikozotomwadmita Wukid was very ndimsupporta bad and then was very ichitobvai I'm sure ndoiposta ka Facebook ndatodiya na screenshot ndiko streamer but somehow track ndasatuipa ndikoni kudzango hando kwadmita sorry track ndasatuipa blind ela tregela ni blind ndakona zvimwe zvisikutina ngo ndakona zvimwe zvisikutina ngo ndandikotodotobiva panoni ndikori ndichipfa dzinyimbo dzine dzonoridziwa panoni kashow namusi dza Wukid ndichidzipfa ndapfa una something zvinoenda kuzvinotisa zvinoenda kuzopick up first ndichikompera music wa Wukid wonda ndichiudivesa ngamanda ndo Wukid back then nikongwana ti Wukid back then ngazipinga zwabo 2010 11 12 13 zvezwa zipinga zvani adavesa na chipinga che andandisa kutowana music kana nditori ndandisa kuridza music and then zvino ndichikopfa so ndikopfa music wa Wukid wochincha bad ngori ovana shift kulu ine yachibva ka uita like nyimbo dziri hype dziri zvino ndikozifa zori una nyimbo dza relaxawo dza calm dza soulful jobva kutoipfa yotoda yotodzura zvavhudi everything is just going ndotombuza zori oitea mini iyo shift 9 inoipfa nikoivona ichikuita yakaini kana zvikosa kutoitea ini ndisakuzvivona kana ndizvithu zveinato decide ori okay ndikotombototoma ndachinja like
Yeah, like those plan sharp because then go die as a blind slash finger. So ndi go die as a ndi sokoto pori chona chimwe chinenda kuita chone phone ne chiba chi sharp ngongwana mara then ndi chi check nda vhona uri the feedback dzinenda kudziwana as dzone ngazibona so then I just decided to nah man ari change then lucky enough ndatangana na ya autonomy chaos then a lot of confisa the beat dzine ave kudzite confisa the beat then I just thought damn a vibe ndiyo nene mara by that time ndiko fisa the beat ati divo ndidemba mini kadzo because nezino ndadiva zona ndidzi hype na mahalo na imba ngabazana so njera chifhinga blind atomanda ba I think I was sober for almost a year for almost a year ndisa ku drop a next ndiko techera the beat is no longer concentrate zone that's when I felt okay can definitely do something then that's what they did because namza ndichijana ka music wa hype ndiko for rimona mumwe davenda ukuita bamba ukuita prefix then I just decided ne ndingasijela lane ndiko ndita usuzwanga then ra trap ku slim tune na okay kezo ndiko dzipfera na vewe zamba zwa rasa zwithu zwine ndine ndo zinothisa ndindothe almost mona muno zanena mune o confirm uri ndi chair yena mune atonanga uri okay uko ḓo athu muita muzika wa so ndi muzika wa vhuḓi nga maanḓa hoinoni ende asi artist nnzhi dzine dza vha hone Venḓa dzine like dza khou ita like muzika wa so zwi a takadza nga maanḓa and tshi dovha na pfa na lyrics nadzo dzi tshi khou complementa type ya sound ine ya khou itiwa like level zwoṱhe zwi khenela level ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwine zwa fhamba uri na beat ya khou tea kha uri ne benda ndo nombolo uri beat ino khou ḓo ya kha Wukid i ḓo vha i dziṅwe ai khou tea vha yone hedzi dza so ari fast sound dza so ri khou tea u vhuya fast ndi ḓo zama uri ndi deliver. Okay, cool. So ndo wana iṅwe comment hapa ikori asine futhi ndiko dovhulusa asine comment yone yo ṅwalwa nga T-Squared the Venda kana the Davida T-Squared Davida ikori mandito summarize iko sumbe sorry iko kwa mafungo lera ri kwa mangalo ka show lori arali no shumana manana no shumana bamba no shumana mizo zwino na yakhaye ari invoice khaye Wukid sendani tshelede ngoralo ini ningari mini like response ya ninga vepio manana oralo kana V-boy ari Wukid khaye 5000 posani ri kono ro collabo chithu chena ngaita chone ndo say sichapindula zwino samkuba ndiyanoseya ayibula mnandu hure chino mahalana ndi joke mazero ndi joke ayi ndi joke zwithu ngembo what if uyo mtu a serious nazo udozvita na vamwe noti nane because ndendisokotopesa ngari mna uba vari kobya petuti unori azvitei uri zero novya ndada kaini auna chitu chinenda kupfori ndonitela chone chinenda kupfori ofuna ndonibadelisa then sandibadelisa unaona because vele ka game da ushuma dzi favor ma ushuma zonda ntela zone in return for zona kudintela zone that's why no yanga ndi I believe ka dzi favor ne vhathu vhanga mpoza nga zwipfula ne ndi I believe ka favor mara arali ndiko feel uri hezwi zwi contendero ndi badeli ndi abadela hezwi ndi apa ndinga ndono rengela artists dzo swika tharu beat dzenda ndiko shuma nadzo just to zithusavo but not to mini just to ri umwe peti ne face zero okay cool money apa ndi badela is fine ngomvesa nyato na remona okay then for so much don't tell a beat revone zero kuitiana but still uyangane ndi feel ndi I believe akadzi favor too much I feel uri zwi ngamanda reason why ngori level ine raba khayo I don't think Rico to the return ko badelisa yangani rikoto to push until ri chimeka sure ri hapo ra kunya guribewa chwa ndinga eda nga ntha hapo ndicho ri vhunzhi hazwo he story chi kha u badelisana
ri zwi dzhia vele muzika na mini zwoṱhe ri khou zwi dzhia kha vhathu vhane vha vha phanḓa nazwo, like vhathu who we look up to vhane already vhono vha established. Havhaḽani ndi vhone vhathu vhane vha ḓo vha vha khou ri vhudza zwori okay vhone vha khou badelisa vese ngoralo ngori vha zwi ḓivha zwori havha vhathu vhoṱhe vhane a shumisana navho naho vhangana vawe ni ḓo pfha a tshi ri o badela thi ola muthu ola mungana wawe ene muṋe ha ngo ḓa a badela. Nṋe na ene Wukid ri so Wukid no sainiwa nga quality control, nṋe ndo sainiwa nga iṅwe label. Nṋe ndi yori ndi wana ini kha album yanga mara nṋe na ene ri vhangana hu ḓo vha na dzimbadelo dzine ḓo itea hu si nṋe ndo badela ini label yanga i khou ḓo ḓa ya badela label yaṋu uri hezwo zwithu zwi kone u itea. So ri tshe hafhanoni a huna uri like not uri like dzimbadelo dzine dzi tshi khou pfala fe ngori zwi vha zwo ima nga iṅwe nḓila a ri na dzi label dzine dza ḓo ya dza bvisa dzi tshelede dzine oyo iṅwe artist i ḓo vha i khou lavhelela zwone. Okay, cool. Ari wane mbuso yo fhedzisela ri vhe ri khou ṱuwa ngo rali hu tou vha ri ndi uri hedzi session dzi takadza lune na sokou pfha nga ri tshifhinga tshone tsho mbo ḓi vha tshiṱuku mani ti face zwori tshifhinga tsho no swika mani tsho ndo fhira mara a huna thaidzo. Wukid ri fheni ro fhedzisela kha albamu ri ḓa ri kwana question yo fhedzisela kha dzi comments hafho ri tshi vha ri ḓa ri khou fhindula question arali yone arali se ro ḓo nambara ro ṱuwa tshoṱhe. So ri fheni luimbo kha albamu ri lu pose then ri kone u ita nthu tambeni ya shovha nda ndo no vha khayo ende nga mulayo nda si khou ṱoḓa uri ni ṋange nda ndi khou ṱoḓa uri ni tambisela yone zwavhuḓi u tamba zwa serious sketch because ndi yone track ya thoma ye nda thoma ipfha kha inoni album. Yes, I'm blessing that. I think the fire. Yeah, man. Watu wako Bulaya wadua na dua corruption niko nana gori ya shoba engine ya shoba engine ya shoba ya shoba engine ya shoba ya shoba. I'll travel safe if people die every day. Rikwa loka ngwar, kwa loka na spooka ka cage. Even today there are still people who starve every day. And I thought this fight was against poverty. I wanna be the hand that help. Sovietize zotes nonga pepa na pen. Ndindo ketikoni marariro te weekend go. Bona zikarazi ziko tambu tondo neta. Every day shiva wese azikobya zova better. Savana orepwa unabane bagohera. Basawana wazitumbu bawanona mazavera day. Tryna fix a thing, balazaka body like Samara Foshu was Copera. We in a struggle, same life struggle. I gotta 4 feet before this fool feel what I do. Say only what matters, nichitero pata batu. Never need to over mutu ndi mutunga batu. Hey ya shoba, engine ya shoba, ya shoba, engine ya shoba, ay ya shoba. Shango li stone cold na pingu zikasaba vefano Kubona batu banjunga bashonje tarukanya Basidza naba yabu hatu songo bama maro Naba bora fita bono rfara nga mutaro Everyday ni suicide Bana bako di buraya now Chira shaba nice Ni chiranga di kutaza Life you know be summer dice So kuchira unendaba Mapolisa braya batu skebe ngasa Cause if I take one step at a time Even though I don't see the stairs You don't know my pain I only tell it to my bed I blaze all the sweet Wouldn't leave a place and I pray to the Lord But visits of the case, the world turned into a jungle Mutu abafuma achadova abahambu Naone muzimu ababuye nga chihadu Bachiye tundu zabo zitambuza batu batu Hey ya shoba Hey ya shoba Engine ya shoba Ya shoba Engine ya shoba
Okay, ndazapfala Wukid naye azapfala tiene kupfala zvino. Okay, cool. So raro tamba ndi Wukid achiri iyashova. Sa zvezverari kwamba zvone no dyambo ri muthu ndi muthu nga vhathu ndiani ali mafhungo rari kwamba one adzifavor na mina zwoṱhe. So obviously zwi shuma ngoralo muthu ndi muthu nga vhathu. Zwi a tshimbilelana. So ndi to sa ḓivha nṋe ndi khou baleliwa Facebook yo tshintsha algorithm yayo tiene dzi comment nga nḓene hano ḓo dzo no vha ngayo kha status kha live kha tshone like dzi khou ḓavhuya ḓa badi nga maanḓa. Iri okay huna iṅwe mbudziso kana mbudziso iri Wukid okay mbudziso ikori arali muthu o no nga Metro CMG a ḓa humbela collab ni nga ṱoḓa u shuma naye na? Yeah, obviously let's say almost muṅwe na muṅwe ane avha ane nda pfha uri if ndi khou pfha music wawe u vha u sharp ndi nga shuma naye because ni ngo vhona track list rapho kha album I'm sure ni nga vha ni tshi ḓivha manana fhedzi afho track list album obviously nṋe asi zwone ngori someone wane ndi thithisa mwana mwa His Venrap mara ri khou sedza ni nga vha ni tshi ḓivha manana mamuna ane tim ḓivhi fhedzi kha ya album ya yoṱhe ndiyo yo no pfhi Mac Pascal ane tim ḓivhi ya ndene muthu ane tim ḓivhi kha vhathu vhoṱhe. So Flasidik ni amḓivha? Ni Flasidik a thi khou muvhona afha that's ndi khou zama uga track yo fhedzisela ipfhi Sora. Ha ngo ṅwaliwa ndi khou vhona G Baby na Black Jack. Yeah, Black Jack plus D. Oh yeah, okay, vhathu nga vho bike ri kale vhathu vha hone tongo to zira mutsha no like nṋe arali vhathu vha tshi bvisa nyimbo ndi a vha ḓivha unless ni sa bvisi so ndi thetshelesa ndi pha muṅwe na muṅwe nḓevhe ngoralo aben zongwa ngori ndi ene Mark Zuckerberg ya Venrap hoyo ni hosta file kha database yawo uni ḓivha so dzi tshi dzhena ndi a zwi uri huna muṅwe muthu no pfhi Black Jack ko yo posa luimbo so ndi a dzi vhona a tshi to sala tshipanga ndi a dzi vhona nda dzi thetshelesa nṋe ndi dza ndi khou thetshelesa u pfha vhathu ndi nyimuthe ndi nga muzama uri ri thusani na yanga ine nḓila hu sina mbadelo hu sina mini. Okay, cool. I think mbuseni leyo fhedzisela ri khou vha na ini Wukid na musi ro ni Juma invitation yo ḓa nga tshihaḓu I think ri khou ṱoḓa vhathu no nga ini uri ri zwi tshimbile nga ngona tieni to nga ri nṋe ndo fhedza ho sala ini ada Wukid ndi khou ḓo introduce segment ntswa fhano ni show game ma actually ri upload some of a game game ifareni ini namusi nṋe ndi ṱoḓa kha iyo segment yanga ntswa ini plus ndini database ya Venrap ndini muthu ane ndo mpha list ya vhathu vhavhuḓi nṋe ndi ṱoḓa ndi khou lugisa segment yanga okay cool so nṋe ndi khou ḓo mufha ine ID ni ndi khou ṱoḓa mufha u thoma kha vhathu vhe a shuma navho kha album so okay cool so ri khou thoma kha Huku so Huku ni khou ita track ini ni khou tea u ṋanga muthu wa Huku ngomfesa so ni na vhathu vhararu ni khou tea u ṋanga muthu nthihi ndi khou nifha yo maho ndi khou panga vhathu vhavhili vha albamu na muthiasi wa albamu yanu so wo thoma ndi Baiko wa vhuvhili ndi Cody K wa vhuraru ndi Mass K ni nga ṱuwa na nnyi kha wa Huku vhathu vha blind vhana vhoṱhe vha blind Baiko nga tshifhinga sa kale ane munene na to zwori a dzhena kha dza WFL ri ndo zwori u khou dzi vhulaya dzoṱhe mara ndi tshi khou checka like modern music like ndi tshi khou checka music ine vhathu vha khou ita wone zwino ndi khou checka na flavor ndi nga ṱona Cody ndi tshi khou checka like I think ri khou na Cody K yanga nṋe Cody K ndo mufesa kale blind aka ḓi to thoma na musi aka ḓi imba na dzi backdoor music ngani ngei mara I feel uri music wawe a khou ya vhathuni ndi zwine a khou ya vhathuni blind
auyi music wa Cody K because ola mthana ndo enda todo shima ndo vari na kubalo wana access naye but I think I think una album yawe hone kha dzi digital stores niko zwifa ne athi dina zwori hone zwe zwo balo divanga nini byo zwori zwa zwikule blind rizdiwa vhathu vhanzhi I think so yeah mara Cody K I'm sure tiene u dova komsearcha zwino so Cody K kha vhudziwa u khou ṱoḓa kha heyi Cody K ndo mḓivha through KJR graphics. Shout out to KJR. Yeah, so Cody K khou tou isa music wa vhathuni arali a khou ri pfa kana muṅwe muthu tshi nga muvhudzai a vhudziwa upfhi a ḓe kha heyi show ri mu ise vhathuni ngori ndi ḓo zama uri ri mu wane ya kana ndi ḓo ni senda belas dzao ahuna thaidzo ḽo lala ri ḓo amba na yethi okay so no khou ṋanga Cody K so kha ri ye kha verse okay thaidzo no kha fhaḽa ni tshi ri u ya nga music wa zwino nda khou ḓo ni poselana dza kale nyana mara a ri dzi thome ahuna thaidzo a ri dzi thome okay cool so nina nḓivhe zwo ri no sa vhaṅwe vhathu ono sa MSK na Baiko zoma ri dzi nḓilani dzo to imbelela okay cool so verse ya to kha mudi wanga wa Asha hapo zwino nina bamba yeah nga verse not nga huko ya vhili nina synthesizer ya vhuraru ndi uri pa vatano hapa so runi pa vatano ya vhuraru nina mizo ya vhuna nina mane ndi khou tou ṱoḓa tou ṋanguludza zwavhuḓi uri ndi pfha ungari tsho khaṱha nina cash flow wa vhuṱanu nina Adolf kezo so wo thoma bamba synthesizer mizo cash-flow Adolf ka ri wane verse okay ari wane mbili okay ari wane t okay ari wane mbili before ndi tshifhindula ti zero ndi to rap ni asidiwe ndi to rap padi ya maruku nawe hapa hai maruku ndio chikati Wukid za tomadala disclaimer zono kake ndinga nani kuri kamsi ndo pangana Giddy Boy or maybe Metro CMG hai ari comment tomani nange hapa ndo bia kale ndo check uri ndi to rap ndo nyago record na mtu no rapper ndingajia cash flow yeah ndo ndikonanga mthi ndingajia cash flow okay kare kha babili ngori ndi batano so rikonita ndo ni wane babili nori bamba synthesizer mizo Adolf no nanga cash flow bamba yeah okay cool. so ngotavanyedza ndikonipa 4 minutes sorry rono pirera panda ripeni top 5 yanu ya Venrap of all time ya rap yeah yeah dinga jia Kulfelo Giddy Boy nani na Killer G nisa panda no matingo mumfa Kulfelo na Killer G Kulfelo na Killer G na Giddy Boy na Divo na Metro CMG I think mizo hao ngangomka top 5 angore wapi top 5 ya all time top 5 ya all time mizo hao na top 5 yangu no mopa mizo ni yako rap arivori rogumalini all time okay Giddy Boy romufalini yako repa Divo romufalini yako repa anyway arapi to Divo mare like ndifonga rizini yanaye ngodanga ngachibumba aina miti ndori watu vanda ngavatecheresa ne oh okay cool so ela rizini yesi ndori watu vanda ngavatecheresa so mizo how done
Eso ndo zviamba. Nasumedwa ri studio da Centurion. Yeah, ndosanda kuzviamba isu na vo main na vo fix. Ati divi uri vada kuzvipfana mara okay, cool. So one was zero kuku clip riko kuposta ka Facebook machelo niko rimizo kai how. Okay, cool. How ka top 5? Not to rape. How ka top 5 yang? Okay, cool. Tien. Fedzisani tonga rinondo fedza. Okay, so ndini nokova victim yanga yothoma ka hey game ka hey segment inenda ko introduce namusi if it's of let's get to know our artist. So ndiko toto diva madzina avukuma like arebasani dzina na chifani arana la chikhuwa kana la vukati ndiko toto diva ngori vomrepa ndonosedza imwe trend ndazibona zori like rappers dza vavenda dzina madzina vana madzina a vhathu vho lugaho badi mara vhathu vha hone a zwi khou vhuya zwa ita na luthihi so ndinawo madzina othe nne ndina list ya madzina avo murepa vhoṱhe mara ambani mara zwi a takadza na vho vhaṱaleli hafhanoni vha tshi khou tou mupfa ene muṋe a khou tou amba ndi pfhi sedzani Darren Mufadi. Okay. No, fine. And then Wukid lo dali chiko bvagai. Wukid la nga 2010, yeah, 2010 risathu vana arisara. Obona chimwe obona imwe wathu no pfhi Mr Easy, like ndione ya thukusa karini to more rap. So ila uthi yo to ma crew yo no pfhi Untouchable Squad. Uzwana so nizana langa la chifi was Untouchable Squad. I think that chimtuku blara squad na vudzina asili. Was Untouchable Squad. Then Richia Bamba record our first song. Then Bamba alifungudza ile dzina ajia W na U zari Wukid instead of was Untouchable Kid. Ngola do jia line yote ya ina na kutengwa madzina dzimwe dzi artist. Oh yeah, Wukid, yeah, okay, yeah, cool. Yeah, I think legal fine. Okay, that's dope. Ndiko zama mbulere nga 2010 nani kavugaya mara ringa sijeni kazo vadoni nyadza. Okay, cool. Ndagozviva. Rekodo chawamba rina 10 udova ka grade 8, but it's fine. Ngato ndi 10 nda grade 9 mabra. Yeah, okay, niko kala wana. Okay, cool. Ropedza zvone 10. Yeah, ropedza. Okay, Wukid rikodiwa roba naini. Like I said before, Rentro ni Juma, Romba naini kana rendisera invitation ngachadu. Tien. And one last thing is that via hapo komlori nipe vhathu the contact details dzanu in terms of araruna muthu ane a ḓo vha khou ṱoḓa u shuma na ini for collaboration or kana urenga gamo anything. Angani wana gai ka social media lutingo na mini zwote. Ka social media hothe ndi Wukid SA hothe. Wukid SA hothe. Then as for number phone 072 320 8423 072 320 8423. Okay, cool. Mandiji dobe 072 yeah 320 yeah 8423. yeah. Okay, yeah, screen so yapo. Chimlanyo supporter nirenge album ya Wukid, it's out now. If you have any inquiries ningamukwamada. Okay, cool. Everybody work out what we share, we like, we comment. Niye ka YouTube wange niye subscribe video dewe ne machilo ka YouTube everybody wo. Nda rotu wango rally. Sure. Okay.